Hagajigla kai Porlok haprenga Kynhun upol di balak ka AS Roma Persia ka Kynhun ujirut ka AC Milan. Hagan ngijingla kai ka Kynhun jong pol di bala kala khor ga dam job hadin magalala bat limsuk ya ka AC Milan hadu san laar. Bad hagan ngijingla kai upol di bala ulio ban tap shigol nagamenta ka AS Roma kata ulio ban tap haka menit ka basan pnyong. Hagajigla kai King Cup final haprenga Al Hilal kabrega Kynhun jong Mitrovic Persia ik Al Nazar kabrega Kynhun jong Cristiano Ronaldo. Haba pai syakne kachingla kai final ka Al Hilal kalayo shwa berpengki jar ningkong tangha ka minit ka bahnyau lengbau Mitrovic. Badia ka bol lera pedbu do Malcolm. Badai lemagan ka shigol ka Al Hilal ka tam hadu bukut ka kela step dai weilanon. Haba pai pat syaga kela minit ka Al Nazar ka hapanile kai satang shipheungot nadu ka minit ka basan penriu hadin bo goalkeeper rujongka o Espina ulio priang ya ka red card. Badha ka minit ka baprap nyau ka Al Hilal ru ka hapanile kai tang shipheungot hadin bo Al Bulehi ulio priang ya ka red card. Bada shwaban kot syaga kendai pe minit kata ka minit ka baprap pra ka Al Nazar ka layo ban tap ya ka gulpen ya khai lengbo eman. Pada haga minit ke bekendai peu ke Al Hilal ke layok priang-priang ya ke red card ke baar. Haga ni kecing lekai, haga baka hab bani lekai satang kendai ngon. Hadin boka libali ulayok priang ya ke red card. Haga ni kecing lekai. Henry Wadla ke Al Hilal ke hab bani lekai satang kendai ngon. Ke Kynhun jong Cristiano Ronaldo ke Al Nazar ke Khlem la ban tap ya ke gul pentam. Adu bokot ke extra time ke balai peu minit. Badai haga penalti shootout ke Kynhun jong Mitrovic ke Al Hilal. Kalala bat penlim ya ke Kynhun jong Cristiano Ronaldo ke Al Nazar ke San Lasau. Badling bagan yang jing job ke Al Hilal kalayo benra ika nam ladu jong ke King Cup hakasin ke bakadway.